Hadda iti pakasaritaan nga saan nga mayabkas. Isu nga na isurat. Surusurat nga napton ritma, pamateg, panagsagaba kaya namnama. Dagitoy iti istorya nga day tilikodan dagiti susurat. Daytoy a programa ket mangisaot kada kayo iti agduduma nga pakasaritaan anay drama iti radyo. Sapay lang kumata magustuam dagitoy nga Ilocano drama. Intay nga roden dinggen iti pakasaritaan iti biag tuy umuna a letter sender. Ilingad dak lakuman itinagan a Merced. Naagawa kami nga agasawa para iti masakbayan dagiti anak mi. Katnoan niya dagiti paspasamak, kastoy man nga nakbinsabinsaan deto'y surat ko. Kastoy iti rugiti amin. Nagsaruno talaga yung masimmang pet, Merced. Ang tinabannog. Inkarigata kami na pinaibos tila hakok nga ikan, Alfredo. Oh, hada ka din dagiti anak mo. Ni Leslie pa ilang ti adda. Nasangpat ang agar-arami diti assignment na. Ni Tom talaga ti problema ta. Saan ka no nakit-kita ni Leslie ti kabsat na di pagadalan? Simagpit kayo gaya man, mamang. Agluto ak nga roden ti sidan tayo. Oh, sige, daytoy bakos laangan ti sigangam. Mapankalatan agpuros iti piyas, dita pinon ti piyas, dita rubayan. Kunak man no agar-aramid ka iti assignment mo. Siya kun ti makamoy ti daytoy. Inton makapangrabi tayo nga ituloy ko, papa. Siya kung tagluto. In kayo kiti na ginana. Mamang, nabanbanog kayo manan. Ala, inka nga roden sa pulan ni Tom, Alfredo. Maibarkada launa yun di anak mo alalaki. Jak ammo iti daydi a tao. Ti nala matultulad ti kabsat na. Naimbag ta nakita ka ni tatang mo, Tom. Apay, nan ano tarupam? Naimbag dadimtengak Merced. Ang mga no linuguban kumandag iti barkada na. Sa insalakan ko lang aroden. Kinarit nakit din. Anya? Ay, isa na nasayati kasta anak ko. Uray sana nakibyang ni papang mamang. Kabalak tagi chay. Kinansyawan dak dagi di barkadak. Tapinaya bak kanu ni papang. Ha, saan ka takrot ka dakwat? Kat, kinarit nakmatan. Ay, Alfredo, panawan na kami mapailaang dito anak mo. Siyak man ti makisarita kan kwa na. Napanayunuyan ngamin. Iso atim mubon ti Sara na. Ay, Tom, anak. Liklikam kumati makibarkada. Kita amat, isuda pa'y tinangisagmakan ka. Igaad mo kit diti agadal. Para kinila sila ti adal mamang. Ngamin, masirib. Saan nakas kanyak? Adakan ka, day ta mangipas na kiti panagadal mo. Tultulungak ni papang mo, tapno mapaadal na kayo nga agkabsat. Talaga ama ipaluglauna yan ti barong Merced. Lima basta kadagiti barkada na itirabi. At hapan dagiti kaaruba nga isuda ti nagubor. Anya lakit din nito. Kanayon ko labagbagaan. Yak man mo, no asino ti imalaan na. Nagsingpot man ni Alfredo. Adamat bisyo ni Alfredo, di baro. Nga may dinagasawa kami, nagbaliw mo to. Nagbali na pagwadan nga ama, gan asawa. Dayawag nga ti kinaagawa yung agasawa. Kasapulan, nana. O sige, panahon kayo pailaan. Inakman singiran dagiti pautang ko. Tapno adanayon ti igatang ko iti ilakok manan no bigat. Di ka lamaas yan. Kadagiti tatagkal ta manong ton. Pulos ngawan pag nakmam. Kumakat maamiris mo. Kanin ipatig mo dagiti sakripisyo da. Hoy! Mamam, kas kalakalaingan, sika, Leslie. Anya kayo ayang agkapsat? Adda pala iti ruwar ti balay, mangmanghag konti pa nagsinsin ng batyo. Di kay lamabain ka dagiti ka aruba. Ni Leslie ti ong tanyo mamang.
Dadayawan nyo ti kinasingpat kin kinasirib na. Ngem rumwaran ti kinatangsit na. Ginatangsit ay ti panangtub nga ko kada kayo manong to. Ipapaawat ko laan. Maasyan ka kuma kadagiti dadakkel ta. Oh, nangag mo, naimbag pa'y takapsat mo, tamanakam. Wen! Amok! Nalaing ni Leslie. Kasla isola ti anak yo. Anya? Ngem ammo yung kadi mamang. Addan nobyo na. Nakigtutak itimbatad ni Tom, Tia Sofia. Si papa kong baba ni Leslie, anangako, apudno nga addan nobyo na. Nagkid daw matitipang makawan, katimbaga na asaan na baybayan, ti panagadal na. Nupay nakarik na kitipan nakaupay, pinatibker ni Alfredo ti pakinakam ko. Katimpaawat na kanyak, agagangay itikas iti anak mi abalasang, aseknan tirik na, ti panagaya. Kastoy man nagiti si Marunopay apasamak. Ay na maragsakan kami kan papang mo tagturpos kamatlangan, Leslie. May pagpanakil da ka. Ay, nitumlangan amanong mo ti problema mi. Mamang, akawanin da ko ma. Diya ka mo. No kasano nga ilawlawag ko kada kayo dayto eh. Ah, apay, anya dayta? Anya ti kayat mo asawan? Agturpusak ton. Ngam kasapulan may makikasara ko ni Tinobyo. Gabuta agdadagsen na. Anya? Anya't kinunam? At unay ka na ako. Unay yan. Saan may angatan rin? Masansan na makalipat kami, mamang. Agin ka iti sa balin ti marikrik na. Ay da. Tit karigata ka limit ko kada kayo ama si Kuga. Unay kan. Niyabat. Nandawan dagdagiti kagayam ko. Nagasatak ka no ta. Napagturpos ta diti kuleyo iti maysa kadagiti anak ta. So nga isa ka anak ti maysa kalding kan maysa maparte. Maleksid lang iti manok kan pato. Alfredo. Kwa. Oh. Apayak kas ta ti langayong agina. Ay, Leslie. Sikat ti mangibaga iti amam. Diyak namnaman na maaramid mo ti kastoy. Unay ka. Apay aya. Talaga asaan kayo amawatan? Pang, pakawanin na ko ma. Agdadagsen na. Anya ti kunam? Nakaragrag sa kaklakit din. Anya pa ti Serbina dagiti sakripisyo makin ka anak ko. Agturpos kanton. Ngam ay namasikog kamot gayaman. Pakawanin na ko ma. Oh. Agyaman ang tapinagadaldak. Nahilawan na. Tumtum manan dagiti luang merced. Awanan ti mabalinta. Sakbay ang maduktalan dagiti karoba ang masikog ni Leslie. Masapol nga ikasaran ti nobyo na. Diyak pulos ni namnama. Kaslawad Serbina. Ti panagturpos na. No aganak. Anya pa'y may trabaho na nga ron tinalpas na. Tiamok na singpet ni Leslie. Ang mga no, pinili tinobyo na. Kat saanan ang nakapagkidkid. No kumata da problema na. Inyo man na kumakadata dadakil na. Tapno na bagbagaan ta. Mabali na nailisi kuma iti kasta kasasaan na ita. Nasakit tinakam ko. Impadpadayo ko ti anak ta. Masirib ka nasingpad. Kasla di makabuong itipinggan. Ngabala, anya ka ron. Saan mo kumakagora ti anak ta? Naibag ko ma. No pinili na tinobyo na. Ay, Trap out mo't gayam iti pagadalan ni Vincent ang nobyo na. uray ta nakapagturpusin. No talaga nga adda nakam na, mausar na, tinturpos na kurso.
para iti pagbiyagan da nga gasawa. Kun kadagitin to agbalin nga anak da. Kunam no asino ka akasingpatan, Leslie. Wen, masirib ka ngagpaiso. Ngam nagpasikog kakit din, ah. Uray nagsikugak. In kasarnak ni Vincent. Anya nga ron ti Serbina, nakaturpos ka, laman. Nag-asawa ka matin. Saan da ka napakiranutan, dagiti dadakkel ta, tapnamom. Pang-asi. Saan na kumakonsensyaan? Isardeng mo nga pa ang takapsat mo, Tom. Ituloy mo kit diti agadal. Tauray makasikog kan no makapagturpos kan to amutan. Mamang, kung konsensyaan da ka di. Tikapsat mo, tikasarsarita, Klesi. Lalaki tikapsat mo. Katurumbang lama ka adal. Anyan to nga ron ti pangbiag na iti pamilya na. No tinto kiti asawa na ti mangbiag akasken ka. Itatasan ka na Bartek, Tom, kasarita ka na sayaat. Nalpas min ti pagrebengan mi kani Leslie. Adan asawa na. Isu asika, agnakem ka kuma. Amok no anya ti ibagayo kanyak, mamang. Saan na para kanyak ti adal kunak lang aruden. Kat, anyan tot pagbanagan ti pamilyam. Agpada kami adi nakaadal kan tatangyo. Ngam babaan ti panagtinulong mi, maipaayanda kayo tinasayat abiyag no ipategyo. Ikarigatan mi ti magpaadal kada kayo. No kunak ajak kaya ti agadal, saan da ko napilitan? Saan da ko nabibiyangan? Pumanaw ka lang arudan. Muti mo kaya ti mabiyangan. Di pumanaw. Ah, Nagarit ka unay, loko. Pasla da pagpanakal mo. Pumanaw kan. Aging gata makatapulakpay. Biyangot kayo kita karuba! Umaydak rautan iti unag ti balay ko! Sa urag pipin na tayo! Biyangot kayo kita! Da kayo nga rod! Napaadal yun anak yun! Uray na kiasawa at agos ti anak ko! Nakaturbos bay! Alfredo! Alfredo! Ano ka kaya? Ba't kayo? Isarding mo dahitan! Di ka makikinarit ka babain! Ang mga doon na makaiturod! Ay patasan da! Ay, susapo! Nito mo kuma! Di pa karikutam! Saan pa ya simbang sangpot? May sapay din niya papanawa. Makamon iti biyag na. Ibilang mo kuman na natay. Adya! Ay, susapo! Saan ka kumangag sa iti kasta, Alfredo? Manipod idin dandaneri na bii asiwa Bartek asumangpet ti asawak. Dakkel tinagbaliwan na gapo iti pan nakaublag na kadagiti anak mi. Aglalo kini Leslie anak ti asawa adagos apaman anak aturpos. Nadamag mi anak karigrigat ti kasasad ti biagday ti asawa na. Ta saan nakanumet nga inusar ti inadal na. Intuloy ko nga rod asinapol nito nga anak mi. Kat kastoy man dagiti si Marano apasamak. Nakita kita iti likudam ang nagpaabagatan, Merced. Sa naggapuka manan iti daya. Manungal daw asaan mi anak pasangput ti anak mi anito na napinang. Madanagan ako na yan na mga anyat na pasamak nan. Kasla iso ti nakita kiti tersina dita kabangibang a barangay iti. Jak malagip no anya nga aldaw iti dayjay. Kasla nakabutbuteng tilanga dagiti kakadwa na nga agiinlaw. Ay sabali at talagang tinasumok ti anak mi alalaki. Kanayon mo tabagbagaan mi ida. Nang runa nito, maituloy na kumati agadal. Sayang ngagpaiso. Kahit anyamot tandar aramidan ni Alfredo. Nakasingsing po titi. Maluksaw iti nagbanagan na iti anak mi. Adda pa'y kiti nakadamagak. Adda ka nung babae a pagmamauyungan nan. Nadamag kumot data. Ubing sapay ngam ni Leslie nga anak yaw.
Napudaw kan atidog tibog na. Nasapa ka no ang nag-asawa dahi a babae ngam nagsinada. Saan ko pa nakasarsarita na yung bagtiasawak? Nyak amo, no kasano ti kinapunod ay tadamag. Anya dahi nga rin bagaw. Hoy, ha? Anak ko, agyaman ak na nagsublin ti puot mo. Kasta unay tidanag ko, hindi makita na kaadara-dara. Na maglakit din ata, da nakakita kan ka. Kat saan da ka nga inuluyan na pinatay dagi chay. Uray na tayak kuman, mamang. Binaybay andak kumalatan. Tawan matlat, sir-sirbik. Una yan day tangay bagbaga, manyat paggampom, ayabang ibang baga iti kasta anak ko. Mama, Uray kasanot kinadakas mo. Anak da kalata. Anak kalata. mamang, Nala, ituloy mo ti agin anak. Nakasaritak ni Nanapin ang sublatan nak to amang bantay kan ka. Taagawid ak biit. Dandani saan ka na ilasin, anak ko. Anyan ti kasta alangam. Nakakutkutong ka, nakabakbakatan da itsuram. Apaya binaybay ang tabakin. Makawanandag, mamang. Nagbituta. Ay, Kakaasya kiti sinong ni Vincent. Amok. Duan tunte anak mi. Ngamawan pa tinagnakman na. anya nakit di ngaminan. Anya ayat nagkurangan mikan ka. Nagtinulong kami kan papangyo. Nagagawa kami tapos mapaadal da ka. Oray si kalat makaadal da kas jay di kapsat mo. Gumanya nagsakit tinakam ko. Sa bali ba't ipinanunot mo? Nakaturpos ka ngagpaisong ayan ti inadal mo. Anda di tadapan mo. Kita, kasanulangan ti masakbayan na kiti anak yo. Nudaduma. Mapampanunod ko pa yung nagpakamatay. Kinamaag day ta apang panunutan. Di mo ka di amor talabasol day ta. Ay na, makaungat ak launay nga awanan ti mabalin awan sirbinan. Hali. Moreno kasta. Saan ko mga aglupoy tapakinakam mo? Daytoy. Alam daytoy. Uray basit lagatan makatulong day ta iti pagbiagyo. Agyaman ak mamang. Mabayin ak launay kada kayo. Nasakit mo't launay tinakam ko kinkangam. Naroon anak kalat na. Ina, lati ina. Saan ka mabalin na baybayan anak ko? Ngam ala, inton may pasngay mo tasikog mo. Agsarita tanto. Arak man ang tasangsangwam. Agbaliw ka kuman, Alfredo. Iawanan bain. Nakasarak lang iti ubing. Kan ato ti kwartana ngam siyak. Gunggunam! Nagtakas gayam di aramid mo. Amok! Kinwartaan na ka lang di babae. Ita, anya, agbaliw ka nga ta? Agbaliw ka? Sa dino tinagapa. Napan ko kinasarita ni Lacey. Diyay, nakaakaa si Tibiyag na. No saan ko maamaag. Sinayang na ti kinasirib na. Sana na nakaskas daw ang maag di anak mo tamay saka mo ta sumang kamaag, Alfredo. Kas di lang arudan din napasama ka ti pamilya tayo. Nagbabae ka pa'y lakit ti. Nasakit o na'y tinakam ko. Anyan. Awan pagpatinggaan ti akam ti may nga ina. Akas kanyak. Kat uray no kasta ka. Tulungan na kuma. Abakisarita kinito. San pa yan naladaw ti amin? No, ada na akam mo ah. Ay, maragsa ka na makakita. Napasublimon ti pamagim, Blessy. Napintas ka manan. Agyaman ak unay ti panang patib kriyo itinakam ko mamang.
Kan maragsak anak. Amang ipadamak, usar ko matlaangan ti inadal ko. Naimbag, tanagnakom kamatlaangan. Podno ni nanang mo. Ti masakbayan dagiti anak yo ti panunutan. Papang, kumusta ni Manong Tom? Siyak ti sumumbat dita. Naimbag, tanakapanunot matlaang. Naalukoy kumatla ni Tom amang ituloy iti adal na. Imbag kit eh. Saan asinakit kinakam na ti kinamaag mo to'y amayo ang nagbabae. Naimbag, tanagnakam mutlaangin mamang. Papang, agyaman naklaunay kada kayo kini mamang. Anak ko, lipatan tayon dagiti saan anasayaan. Tinapatag, kat ti masakbayan yung agkapsat. Nasayatan na sa umti kasta. Kuma, saan ka nga agbabae, Alfredo? Agnakam ka kumamot nga ama. Pasaran ti talo atawon, nakapagturpos matlangan nitong. Banag, ang nakaragsakak, kas may sangay na. Naragsak mo ti asawak, ngam no apay, kasla da puris iti barukong ko, asaanan, ama ikat. Gapo iti pananglipot mo ti asawak. Kung kunaklangan itinakam ko, akastoy siguro talaga, tibiyag ti tao. Nung pa'y kasta, ikarkarigatak, aliwliwaan ti bagbakik. Di nga rod rekwerdo iti biyag ko katawan sa bali, no saan ang dagiti apok, dagiti anak ni Leslie, ang makitkitak ang nasayat mo't ti kasasadan. Alakastan, Tia Sofia, agyaman ako na itinkay panangidrama, dito'y surat ko. To'y pagayam yo, Mercy. Ditan tinagibusan ni titaytoy nga pakasaritaan. Ngem saan ka pa na pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten daytoy nga video tayo. Agyamanak ka drama. Kidawat nga ilingid da kitinagan a Benjamin. Adan asawak Tia Sofia. Kat di kayat ko asalaysayan, idi agayan ayat kami pailaang iti asawak. No kas pangarigan man, tada kapadpada ti pakasaritan ti biyag ko. Sapay kuma, taagpaay apagpampanunutan da. No apay anakunak ti kastoy, isumantin nakbinsa-binsaan dagiti paspasamak, dito'y surat ko. Kastoy man ti rukiti amin. Diyak nang naman nagnobyo kayo gayam kanibe namin, salve. Naimbag, ta sa anak pa yan nagpaarangkan ko, ana. Apay nema, agar-aram ni Benjamin ken ka? Daitan. Agselos lang ang rodan ni Salvican ka, Nema. Usisain na kan. Di kayat ko asawan, gaputan na singpot kan gwapo ni Benjamin. Agpasiriga ko makan ko, ana. Barang makurso na daanak. Namnobyo mo't gayam. Saan ko nga mo nga katrabahuan kayo gayam nema? Awan ti may istorya na kanyak. Iyam-amok ko man ni Benjamin ken ka. Kasana may istoryakin ka, katjak matamo agayam mo ni Nema. Agkay-ayaman kami, idiubing kami kinisalve. Saan lang agayam, ti pangibilangan may itong galmay sa kada kami. Kaslagkapsat kami. Oh, kasanang ro dayto eh. Da kami ti kanay nagkuyog kini Benjamin, no, adda pa kibaunan kada kami ti kumpanya. Nang runa no ti fieldwork. Saan ka nga tangag selos? Dahil nga ron ti pagsaksakitan tinagam ni Salvican niyak, Nema. Pulos asaan nga agselos. Sika talaga Benjamin. Agtalaga ken ka. Iso nga uray asino ti kakuyog mo a babae. Sa anak ngagselo. Uray ka sa no ti banog ko iti trabaho, no kasto yung agkuy-kuyog ta, Salve, nakaragragsaka. Manmanula makapagkuyog tang agpasyar. No kastoy lang nga bakasyon. Napayagan nga agpaiso nga saan ta nagpasyar dito igit ti baybay. Pasensya ka lakunan. Naibag talang mag-asawa ta, anta kanayon tang agkit-kita. Nang runa iti rabi eh. Sika ang mga niya ti pampanunutan. Agtepel ka. Uray makapagkasarta.
Dayta no, masulisog ka iti sa bali a babae. Amo matlagaan tag selos. Sa anak agselos. Takas kanayot ko kay bagbagakan ka. Ang nadaduma. Nabilag ti sulisog. Ah, mabit lang ha. Sumbatak ti awag ni Nema. At dalakit din na patag ibagana. Nimbag man, tasan anak kasuron ni Salve, idinawagan ka. Ada kayo gayam iti pagpasyaran? Nabayag namin na saan kami ang nagpasyar iti igit ti baybay. Maawatan mo matigayim mo. Ng bakasyon mo lang arodan. Kakaiso na anak kapagpasyar kayo. Hay, nibusmat ngamin. Di na imbagay, di na minsan nga aldaw ang agfidwork tagayam manan. Kasarita naklatan ma. Iti kasta saan ka makaturog. Kat na adayo pa ti papananta. O sige. Oh, nanang. Nakaring kayo pelagayam. Dandanin teng nga tirabiya. Kunak pa din o, umiyan ka iti ipapalam. Nakadayo kami ngamin kininema nag-field. Dandani pa ikat imyan kami iti hotel Kahit no imyan kayo kininema iti hotel. Ang mga no may lawan kayo. Ay, hinaimbaglaag no awan nobyo ni Nema ta delikadaw. Saggay sa kami iti kwarto nanang. At adun sa pa yan ti panawon mo kininema ang ni Salve ang nobya. Trabaho lang ako nada nanang. Masirip ti kaya nayat ko. Kan maawatan na ti amin. Napasig da ne makananang tamasansan dito'y balay. Kalpasan ti panaggapumi ti trabaho. Aglalo no nag-fieldwork kami. At dapay na minsan nga imyan dito'y balay. Saan apalimod day taken ni Salve? Banag apang dayawak kan kwa na, tanalawa ti panakaawat na, kan saan na ngayon parik na, ti panagselos na. Iti na minsan ang nagpasyarak iti balayda, kastoy man nagiti si Maruno apasamak. In love with you till the end. Oh, adagayam sa nailim, Salve. Isungot lagayam na adda nakaparada alugan iti sangot ti balayo. Naimbak ta nakapasyar ka tapno makapagamam mo kayo kini Adonis Benjamin. Kaanakan ti akin ko kay ti pagtatrabahwak. May sa kadagiti boss. Ni Benjamin, nobyok, Adonis. Oh, kamusta? Maragsa ka na kamakamamukan ka, Benjamin. Masansa na may istorya na ka ni Salve kanya. Pakidayawak ti pan nakamamukin ka, Adonis. No pa'y nanumuak laeng. Anya ka kadi. Apay at agribas sitam ti kinataom. Agpapada tayo amang mga nitin na poy. Nagasat ka ken Salve. Nasingpat kan napintas lang arudan. Masirip pa'y. Nagagat ngagtrabaho. Agsarsarita kayo pailaan. Ta mangisaga anak iti merienda tayo. Agyaman na klangan Salve. Saan akong agbayag. Ang mga no makasingak kada kayong agayan ayat. Naistorya ni Salve, aman manukan nung kita kayo. Mabiit lang, Benjamin ha. Itulnog ko iti ruangan ni Adonis. Sana na masapol. Ang mga no, pagimunan nak ni Benjamin. Narigat ti makabasol, kan siyak ti makagapo, nagapa kayo. Sige. Benjamin, italang nagpasyar ni Adonis. Kada kayo kininema. Kanayon na nga isurot ni Adonis na dadarayan na a seminar. Gan meeting daan negosyante. Jak na danon ni Salve di pinasyar ko di balayda. Masansan arabi una yun itulnog ka ni Adonis. Saan aron bang agselosak? Masapol nagtalaga kiti kaayan-ayat ko. Kas kada kami kininema. Trabaho lang. Oh, Ben. Kumusta na ka ni Salve? Iso di imawag iti cellphone ko. Dispensarum ka nun, ti di mo pa nakauray kan kwa na di rabi.
Sa balin to kanon akong daw iti panangawag na ka. Kat masapul nga ikamakam na di papaaramin ni Adonis. Talaga makumikom ni Salve. Nang runa ito na ipatungpaltiin karida ken ko na promotion. Tantani ka na yung kuyog na kina Adonis Nakarabrabin sapay kin din no itultulnog ni Adonis. Iso ti bagbaga na kanyak. Saan ka kading agselos? Kas iti saan na panagselos iti panagkuykuyog ta. Gapo iti trabaho, Nema. Dayawat mo ti panagtalag iti tunggal maysa. Manmanuti kasta. Nga, baknang ni Adonis. Gwapo ka nasing patakas matagang ka. May istorya kanyak ni Salve day taka. Nataknang ka noonay ni Adonis kan kuana. Nasaya at launin no kasta. Ang amjak mabastos ti kaya nayat ko. Dayawan ka mataunay Benjamin. Nataknang ka mo ta. Kasta ati puno alalaki. Ay, agpasyarak naman kiti di balayo. May ilaw man kininanang mo. Nanay ka magluto, nana. Iso ang gusto ti mo umay dito yung makitaan. Kasla, amuyo pa nga umayak. Tani, nagiti pa'y paborito ka po tayo tilinoto yo. Kadwam kumaan ni Salve. Nabayagan na jak nakasarita tinobya ni Benjamin. Makumikom day jay, nana. Jak man na mo. No apay hasam ni nawis ni Benjamin. At kanupas ka na dinarayan ta kini Adonis. Talaga mata niya. Uray itipas ka, nagkuykuyog da. Ay, nana, di yung to ipulpulong kin ni Salve, ngay mayak nakipangan. Ay, Ama na pagsilosan nak ni Salve, narigatan. Apa anak day jay. Saan nga agselos day dyan, Nema? magusto ti kinapasig ni Nema, Benjamin. Kasla balay nandito. Nabayagmat nga minan ngagpaspasyar dito yung balay, nanang. Kad, kasano kayon kini Salve, anak ko. Nabayagan na di mo naipasyar dito yung balay. Saan kayon samot ngagkit-kita? Makumikom la iti trabaho day dyan, nanang. Kuna ite ni Nema, akanayon dang agkuyog kini Adonis. No, kas pangarigad laang. Kaya't ko ni Nema aparakin ka. Wen, nanang. Awan problema iti relasyon mi kini Salve. Pasensya ka na kuman no saan ta makapagkuyog inton Sabado ang bakasyon mo. Ta iti dayto yung weekend. Ikuyog nak ni Adonis iti panaki-seminar na iti Cebu. Lunes ton inton makasubli kami. Sana bale, inton maminsan lang yan. Diyak lang kumakayat. Man-mano lang aruda na makapagkita ta. Pasat ti trabaho tayo ta, Salve. Mawatan ka. Benjamin, oray man-mano tangag kita. Laglagi pong kuma. Ay-ayatan kalaunay. Dayana kiti daydi asaan mi panagpasyar kani Salve. Agawan anamin pinsanan ti trabaho nati panahon mi kumang agayan ayan. Kat kabayatan ti kaddaday di Cebu, inawagan nak ni Adonis. Kat impatalgad na nga awan ti dakas ang mapasamak kani Salve nga aywanan na anay bagday toy. Pinagkalmaklaan ti riknak tiya Sofia. Kat kastoy man dagiti si marunupay apas pasamak. In love with you till the end. The time Ada dito yung tililiwan niya manugang nyo. Ada kumapay trabaho na ang pinilit ko. Narigat mat nga minupasig lata trabaho. Talaga si Kanema. Kumusta kayo, Nana Virginia? Mailiwak unay kada kayon. Ay, nasaya atak lang balasang ko. Mailiwak matenken ka. Ay, pasensya kayo la kuman. Makumaklauna iti trabaho. Numamalin. San akayat ni Adonis nga uray segundo laang kat masaya. Ay, sobramat daytan. Kaslatan nga lamot ng tibiyag mo, Salve. Ay, hinibin namin gayam. Ayun na, Nana.
Madama nga aglutluto iti kusina. Siya kinangibaga kini Salve nga agkuyog kayo mo umay dito balay. Ay, nabuking ang lakad nga ron kininana Virginia. Si kantumat nga min. Nakapilpilya ka. Isong awan ti makapagbayag ka dagiti agar aram kan ka. Anya? Diyak pulos kahit agulbot kin ka, namin. Iso masapol ama amom da ito eh. Agar aram ni Adonis kanyak. Saan ako namas daaw, Salve? Saan lang na minsan nga inawagan nak niya, Donis? Namin ado, sa anak ka na madanagan, ta ay aywanan na ka na imbag. Kasla, iran-rantana asaan ta makapagkita. Tiamok no trabaho na tiga po na nga kuy-kuyog kami iti. Agtalaga ken ka. Ngam ka sa pulang titulong ko, awagan nak lang, ha? Awawagan nakmanin. Kaya't mo kadi, asikati makisarita kin kuha na, namin. Si kalatan, ang mga makagawran no ape asak ti sumungbat. Ada pa nga awisan na kanyak. Patgak siguro. Ang kasaritak to ni Nema, takadwaan na. Kas pangarigan, tama po ka mo ni Salve. San unay ngagsakit tinakam mo, tada ni Nema. Magustwak ti ugali day jay. Trabaho lang ti gapuna no ape anasingad kami kininema, nanang. Gayam ni Salve. Kasla ada problema iti relasyon niyo kini Salve. Awan problema iti relasyon mi. Dahil lang, gapo iti kinapingat ni Adonis nga agaram kan na. Kasla ipampamuspusan na. Taptusan kami ang maikan iti gundaway ang makapagkita kin ni Salve. Baknag ni Adonis. Nasingpot mat ako na. Ado aba nagti pakaarusa. Agtaloy ka kin ni Salve, nanang. Sumbatak la ti awag ni Nema, nanang. Hello, Nema? Hello, Benjamin. Kasapulan na ka kini Salve. Opa eh. Dito ito nga ipalawag ko ti amin. Ada kami ti may sa resort. Darasam ko ba? Sige, itamot lang, umayak bita. Anya kumati adda ni Benjamin nga awan kanyak. Baknangak. Sayang ti kinasirip mo. Datati agkabagay. Napanaknakam. No kasano ti kinataknang ko ka. Nagtar aramidam. Makuna kadipay, anatak nang ka, Adonis. San kan ang makaliklik pa'y kanyak Salve? Naimak na din namin. Ah. Nagigay na salvi ka na, Adonis. Ha? Naimak na din kang kanit ka namin. Kaya't adadaal ni Adonis, pakimpatig ka. Manakibyan ka? Kaayan-ayat ko ni Salve, Adonis. Rumbeng lang ang salwadak. Baknang ka. Saan ko maada ito ti pakadadaal ang tibiyag mo? No sikat ti makalapad kanyak. Patayon kalangan. Saan? Hindi mo ipaturok si Tantog mo. Ngam nyo patayam ni Benjamin. Gutasan lang batan! Guard! Guard! Sumardang ka ngagsangit, Salve. Adda ka ni tinatalga na kasasaad. Aking kintayag ang pailang Benjamin. Kasanon, no napaltugan na ta ni Adonis. Diyak ipalubos ang maisagmak ka. Andiyak namnamahan ang magpasamag kayo dyan. Tiamok na singpot ni Adonis. Ingam pula ang kanya. Nagaramit iti nakadadaalan na. Kan pakabalutan na. Agyaman naklaunay kan kasalve. Nagtalinaad ka anapod no iti ayan-ayat ta. Naragsakitan ti panagden nami kini Salvet ket ibilang kulangan a recuerdo dagiti pasamak
Anang patalga di tinapudno nga ayan ayat mi. Alakastan, Tia Sofia, dito yan agibusak to'y surat ko. Kat agyaman ak unay itin kay panangidrama. To'y pagayam yo, Benjamin. Ditan tinagibusan ni tita ito yung napakasaritaan. Ngem saan ka pa ya pumampanaw ta intay rugyan manen ti may sapay nga napili tayo nga drama. Ngem sakbay dayta, dawatek pa'y man nga ag-subscribe ken i-like mo meten dayto na video tayo. Agyamanak ka drama. Ilingad nakla ko man, itinagang asami. Kat noan niya, dagitipas pasama kitibiyag ko, anakay bati iti recuerdo. Isuman, tinap binsa-binsaan dito'y surat ko. Rugyak nga ro tiyag salaysay, may panggap, iti nagkasar kami iti asawa. Numan, ada kapadpada ti pakasaritaak, agpaay kuma, apag pampanunutan, daytoy inak insurat. Kastoy man tirugi ti amin. Kunak mo din akong pagustuhan sa amin. San ka matanagan? Siyak ti makamo agbaya, di ti mainom ta. O, ray man o botelya ti maibusta. Agorder ka latay ti kayat mapulutan, ha? Kan, amon, nakasagana ka sumuro ti sa dinaw na kayat mo pangipanan kanyak. Kalpasan, dahito panaginom ta. Makapasulisog ka talaga dayto ya babae. Numuna ta nagkiting tibado na. Oh. Oh, apay di ka matagtagari. Mabuten ka? Amangan na maamuan tinobyam, ti pa nagkuyog ta? Hoy, di ka madanagan. Makibingbing ayaklaan, iti panawan. Nagsigarilyo ka. Daisy, saan mo nga iturong tiasok iti rupak? Saan ka ka di nagsigsigarilyo, Sami? Amo nga dan nobyak, Daisy. Hay, saan ko a problema dahi ta? Kasi tinakunak makibingbing ayaklaan. Kat, no agpada ta masulisog, kat masikuganak, okay laan. Wano? Siya, ti kasar mo. Ha? Okay. Panamnamakan ka saan kantong agbabawi, Sami. Ure agbisbisyo kantulatan. Kapailan ka asuportaran. Anay ko, nasakit ti ulog. Tiyak paikit din malagip. Nung kasana nakasangputak dito'y balay. Nagsapan nga umawag ni Jake. Hello? Talaga si ka? Wen, kasta unay bartek mi ken Daisy. Loko. Nagbidot kay ti pampanunutam. Uray baknang, jak isukat tinobyak. O sige, kastan, tani. Nagsakit ti ulok. Bye. Tame, agringkan. Aldawan, nakong. Apay, saan ka sumragit ti trabaho? Ungayam. Nalpas. Yak na puutan ti isa sangpot mo itirabi Ay, nabartag ka man ngatan. Talaga na barto kag tatang. Awag klangan ni boss, ajak makastra kita. Nasakit ti ulo ka talaga. Kag maulawak. Oh, kumusta ka, sweetheart? Sweetheart, taropam. No saan pa asyak tit imawag yan ka? Di nakmalagiban? Sungsung ngamin ni Jake. Dandani rin na biya mabartekak. Pagpambar mo pa lang tagayim mo. Padamot abartag. Ay, talagkamot nga ado ti gisyom. Amangan no sa balin kar aramidam. Kan baybay anak latan anobyam. Ay, sikamot, sweetheart. Siksi ka lang ti babae iti biyag ko. Ngam agsusukot ti nobyam.
tuwan ka lang, ha? Kuy daw ka kanyan. Uray ag sinatan. Saan ka di? O sige, kita tayong ton madamdama. Ay, kita na masangok. Inida pa ni Cecil ti cellphone na. Ay, makagura kanyak. Delikado da ito eh. Sakbay asulisugan nak ni Daisy. Ibagakon kan Cecil. Agkasar kaming. Kalak nga awisan ng iti kasar sami. Adan samat itartaraya mabasol mo. Ay agpudno ka, adan ka din, nasikugam, Ne, awan. Kan umanugot ka kuman. 5 na taon nga gayan ayat ta. No, umanugot kabalam ka diti, mangipay kanya ka iti nagarbuwa kasar, Ay, kwa. Ne, apay ang napamulagat ka sami. Ay, Kat lakit di kayat, simple lang ti seremonya ti kasarta. Maminsan lang mapasamak dahi ta iti biyag ta. Kayat ko ngagkasarta. Awisok amin agagayam ko kan dagiti ninong kadaninang ko ti bunyag. Kat anak kanda tamat lang iti kasar. Awan tinabalinak, no di ti manugot iti kayat ni Cecil, ama sapol ang nagarbo ti kasarmit. No pa'y sa anak ang nakasagana, banag ang nakariribukak. Kinantyawan nakpay nga rod ni Jake, agayam ko. Nga awan ko mati parikot ko, no ni Daisy ti asawaak. Kat kastoy man dagiti si maruno apas pasamak. I will stay in love with you till the end. Gaito yan tay kunkunakken ka sa ame. No, inurnong mo kuma ti pinagpisog. Awan kuma ti problema mita. Agkasar ka saan ka nakasagana. ne. Di ibaga baybay andak tatang. Pagrebangan nyo, ti mangigastos iti panagkasar ko. Siyakla ang tilalaking anak yo. Nay, tasak pa iti rubaw. Tatang, kaya't ni Cecil, ngayong grande ti kasarmi. Ay, ambisyosa na jay anong yan. Kasla na tang sipay. Di mat adda seksi kan bakna nga agkurso na dala unay kan ka. Ne, di yung ibaga nga iso ti umutanga kiti gastusak ng kasar. Kat iso ti asawa mo na. Tatang, ni Cecil tay ayatek. Aon sa bali nga kasar ko no saan lahat tinobyak. Mala, padasag ti mangibaga kadagiti kakabsat mo babae. Uray, taadada amin ni abroad. Ni manang nanet ko mati, pagkiddawan nyo, tatang. Nurse EJ California. Ken awan anak da iti asawa na. Ken kaslasan da pa'y ngagdandan na. Ilimlimad dalaang ang nagsina da. Tamabain ang machismis kadagiti karuba. Wen, ada ako ni tibalay da Mrs. Fernandez. Or-oray lang nga rumwar iti kwarto na. Ang kapilitan nga umutang aktap no adanayon ti naitulong dagiti kakabsat ko. Naimbag ta napanugot ko ni tatang ang mangilako iti baka na ken isaldana ti daduma talon na. Ay. Ne. Umana mo nga kiti ko nam. Iti kado ti mga anak. Wen. Mabawi mo tumat lang ti magastos iti panagkasarmi kan Cecil. Sige nga Rodan. Bye. Sika ni sabi, saan ka di? Amok ni Pinong nga amam. Ta iso ti mangtaltalon kadagiti dagak idi saan ko pa'y analako. Mrs. Fernandez. Nakaumayak ta umayak ko maumutang. Uray, sangagasot 1,000 pesos lang.
Nagdakkelan agatat. Namnamaam, ak kabaalam abayadan dayta. Kabala, ti kunak, Mrs. Fernandez. O sarak nagnegosyo. Kagpasig mat nga da iti abroad dagiti 5 akakansat mo. Baknang kano ni Nanette, tanar si J. California. Agkurang nga rod, Mrs. Fernandez. Kan ikarik, agbayad akto. Sa bagay, dakdakkel pa iti utangan dagiti daduma. At dapay umutang iti kagudwa milyon. Talaga abak nang kayo. Nung makakwarta kami kan Cecil, iti may sa amilyon. Nalakalaan, abayadak dayta. Ay, talaga, nagarbo ti kasaryo ken ni Cecil, sabi. Nay, nagado tinanganak ka na kayo. Kan saan nga agsarday ti agsangpet asa nga ile. Dayta nga rod ti kayat ni Cecil tatang. Buray ta, babak nang amin ang mga anak. Loko, sa palin samot ti panggap mo. Laglagi po ti karim, asikat ti mangsakay ti talon. Tatang. O sige, subli akong ti asawa ka makisarsarita kadagiti kasangsangpet agagayom na. Ay nasami, nasrok sa nga gasot aribo ti kurang na amay sa milyon daytoy nagkwartaan ta. Talaga babak nang dagiti ninong kan ninang mo. Idi nagbunyag ka. Nanganak mo't laan ka data. Nakadado pa'y dagiti nabungo na regalo. Tita pa'y narugyan alinuktan. Sami, inton bigat langan, nabanog akon. Sumrak ta nga raw doon iti kwartuta. Ah? Nagbanglokan? Anya kaya, mabit lang. Kan uwan gayam. Manglukat tanto man iti joint account ta, nga iso ti pangideposituan ta kadigi jay kwarta. Panunot to pa iti nasayat at pangigaston ta. Nalpas. Pangalak na rin ti pagbayad ko iti utang ko kan Mrs. Fernandez. Kan pangsakak iti talon ni tatang. Nakalagip man ngay maog ni Daisy. Naimbagtasan na nadamag ti panagkasar ko. Hello, Daisy. Hello! Kumusta kan Sami? Mahili ako na yan ka. Nabayag namin na nakabakasyon Daisy, ada nasawak. Amok! Nadama ko kini Jake ngayon kasar mo kano tinobyam. In grande kano ti kasaryo? Nagargarbo pa ko ano siya din kasar mo. Oray mo, tantapay kumati si Bubukal alubong iti panaghani mo ta. Daisy, saan na ko man nariribukan? Apay, di mo ayakayat ni Jake? Ay! Diyak pa ganano tayo dyan. Sikalat na di kayat ko. Oray adan asawa. Awa nagbaliw kanyak, Sami. Saan nga rodan ang mabalin? Saan na kami kumaariribukan kan Cecil, Daisy? Asaan nga mo ni Cecil ti may panggap kini Desi kakaasiak amang ilimlimad no daytay umawag. Awan matkit di ti rumbang apagbot nga tasaan ko mat ano biya. Pulos nga rod asaan na kon anaawis nga ginom. Aging nga adimteng ti pagbutput nga ka problema. Kastoy man natitisim maruno apaspasanga. I will stay. Sumagmamano na bulan tinapalapas, sipod idi imutang kakanyak sami. Inkarim ngagbayad ka adagos. Ay, Mrs. Fernandez. Hinulbot na. Ay, Kunam anayon apagpuunam nga agnegosyo. Nadamag ko nagkasarkad. Mrs. Fernandez. At dagayam sa ngairim Sami. Kasi malasing ko. Isun sa ti akin ko ka iti dakkal apasdak a negosyo iti kabangibang nga ili? Himayak, tapno singirat ni Sami.
Sa nga gasot aribo ti utang na kanya kat awan pa'y pulos nabayadan na. Nagdakala nagatan. Ay, tsaka mo dayta, Mrs. Fernandez. Kaano pa nga inutang na reta? Sammy, anya tinangigastuan? Ay, kwa? Saan mo gayam nga am mo, Cecil? Imutang iti ginasto na iti panagkasaryo. Ing grande pa'y gayam ti kasaryo. Kay tibain! Cecil! Sumardang ka namang dandanog iti barukong ko. Batam timak! Anak, tinungpanak. Apay, adi mo yung baga kanya. Ngay mutang ka itiginas tumiti pa nagkasarta. Anya lang ti masao iti gagayam ko nga yung grande ti kasarta. Inutang mo gayam. Uray santa ko man na nagkasal. Agbabawi ka, nakikasar ka niya. Saan nakadingay ayatan? Patpatgan ka. Nakababain ka. Inramraman nakpay. Cecil, pakawanan na ko ma. Agpagpakasakan ka. Garawan ta ti kwartata iti bangko. Tapno ada pagbayad ko iti utang ko kini Mrs. Fernandez. Ay, diyak kayat. Problema am dayta. Ngam nagpilit ka. Bingayan tan. Ngam agsina ta. Anya? Manon abot iti arak kinaibos mo sa ame. Isardeng mo daytan. Nabartag kan. Saan ati arak ti makasolbar iti problemam? Natangsit ni Cecil, tatang. Isulatil, nakaiturad anang tungba kanyak. Basit la ba nagdayta? Orno sam ti parikot yo. Sikan ti agpakumbaba. Abay saan nag-amaawatan ni Cecil, tatang. Ay, tagunay. Iso nga, karigata ka matungpal ti tarigagay ng ingrande ti kasarme. Kasanumat nga men, inutang mo ti pinagkasaryaw. Deta lang arudan tinagapaan niyaw. Impagarap na nga, imbabayin ko, tatang. Nalagamad lang ti solusyon na look, kayat na. Di na kayat ang pagaraw ti kwartame. Mala, tulungan ka makisarita ken ni Nanet tapno mabayadam ta utang mo. Pagsasaritaan tang agkakabsat dayta. Nasakit launay tinakam ko kan Cecil. Pimanawan iti balayda. Iti kahit nasawan. Ni Daisy. May sapay dito yung babae. Di naklata sardangan. Hello? Ada, dito'y balay na Mrs. Fernandez. Sa nakautanga, may titakdalagatan. Isugayam tinangutanga, may tiginastos yung kensay sila nagkasal. No siya kumatin kasar mo, awan kasto ya problema. Daisy, mabalin ka di sardangan na ko. Den kanak. Ninang ko iti bunyag ni Mrs. Fernandez. Nalakalang nga kasaritag, may panggapit ti utang mo. Wano ori siya pa na mismo ti mangbayan. Nga may di may sa a kondisyon. Siya mo, ti kadenam, kanibilang mo nga asawa. Saan na mabalin? Ay ayatak ni Cecil. Kasanogan? No panawan na kan? Diyak ipalubos nga agsina kami ken Cecil. Diyak kayat amapukaw ko ti ayatak. Apay, sinapol na pala. Kung ang mga tajak namuan, ulbud ka. Inawagan nak ni Daisy. Cecil, pakawanan nak. Ngam, nadalos ti konsensya. Si kalaang di ay ayatak. Saan ko nga ipalubos ang marakrak ti panagasawa ta? Imbaga ni Daisy kanyak nga isun ti mangbayan iti utang mo.
kat sikat ti kasukat na. Saan? Di ako manugot. Nakasaganan ti pagbayad ko kini Mrs. Fernandez. Inaasyan dagdag ti kakabsat ko. Kat nagtitinulong da. Tapno mabayadak ti utang ko. Cecil, pakawanan na kuman. Oh, kita am da ito wedding ring. Anak ayusong itiramay mo. Nakbuka. Awan ti makitam apagpatinggaan na. Sami, Cecil, pakawanan na kumangan. Gusto dagiti dadakkel ko kan kakabsat ko. Anda basol ko. Nandiyan ko maimpilit ng granditi kasarta. Nabayadan ko man ti utang mo. No kinayat ko. Cecil, agyaman na. Agyaman na, tanapakawan nakmatlaan. Dandani narakrak ti kasamyan tumi kini Cecil nga babaan ti panagpakumbabami ti tunggal maysa kan nagpanuray iti ayan ayat mi kan patem-pateng mi nagpinnakawan kami nga agasawa ti nga road wedding ring ti ibilang ko a recuerdo. Alakastan tia Sofia dito yan agibusak ti surat ko kat agyaman unay tinkay panangidrama. To'y pagayam yo. Sami. O siya, kadrama, diti tayo pa lang nagpatingga. Ngem, padaan ang pay tayo sumarsaro no ngayon kami upload. Iti da ito nga channel tayo. Ta, sigurado kada dupay iti tayo mapidot nga adal. Babayan kadagiti agkakapintas ng Ilocano drama. Ken, di mo metten kumaliblipatan iti ag-subscribe. Babush!